Bharat along ri ke jokwan arni katalon dunjia phat dipu along kachisik. Sukhan janalong inudapan utto patong kangpit. Lower Amri along rong ni arat kijunalang kisung non puan tak ke joklong lelang. Karbi Anglong Morning Star Lang Mepi Academy Kangpu. Kardom Pini prime time aberta ke thanabang nilisami velenrong parpi. Nonar juikta berta angton pen. Pinabla ke Indian Independence Day lo. Karbi Anglong ahem pi dipurong supialong katalon dunji lake. Dipu Government College along si aliralon katalon dunji pan. District Administration ahin pen chisik chitang pon. Det ke jogwan arni Bharat angkang pialong ningkarong pen katalon dun ason si Karbi Anglong dipurong supialong ta katalon dunji pan chisik pon. Bangso Indian Independence Day katalon ahut ningkanwang ason tak-taksi rong superior lokido school doan penta March pas kachupate padupon jia phan non malom paprut Philippine pen kacharli lapen rong superior lokido Karbi Dimasa Diva Boro lapen danglok akhaitin atumta methang kanbarim chepaklang dunjia phan chisik chidang pon. Dipu pen sarjip kathar lapen digonto teron Karbi Anglong live. Pukajan Police Station angkang patumiyar ni kang sampor phai troxia pormalom National Highway thomke prasir kep atowarpi sukhan janalong inurapan pang thek otoihum patong tekang phet areng kiso abang towar kidam bomahut api pen men ihuma otu patong tekang phet ajok ahiring tangrak areng sunanglo areng kiso bang phophan tibok terai kido tum lapen police atum tong sikot pen humdunsi tibok het Pukajan CHC kiso kachilang ahem palilo areng ke sobang ahiring tangrak anlo seta nonomat silang pon bomlo Pukajan pen anon terang Karbi Anglong live komentu si Karbi arat akisung ke jokpo Amri constituency arlo ke damtang ningkan pharu pen ronggrup kachukim araratum non puan ta ke mesen ki junalang long lesi long choralang si junang bomlang Lower Amri angkang kuan si milang kaching thurdun lo pinyarnian tamithang ahawar chilang lote ningdup mimi lang ejoya baha phan ghonta lang chora lang chonghong nangji lason si salavar be lapen terang nokor asan chomajo don kuan lo ni pensi elong vet along chora long si lang kachosok nang longchor isivet pensi chinglu chingthi kijun lapen peri kapaklar ialang kachosok nang kuan kidukluma haladak kidu aradatum Kedamtang ningkan paroisi bangso rong patirdet apita lapusana kisung pensi ratatum lang chusok nang bomlang lasi non India Prime Minister Narendra Modi akemangpon mission pani along bangso arat mesen kijunalang longdunjima non kedobom tim Karbi Anglong atum ratapan mathaponra kijunalang nangkapale jia phansi haladak kedo ratatum ben chuning ripon amen la puhelo rongman alang he pusinilitum amenta kiir la senilitum ladak se noonta longchor duchok senilitum chosok bom la se non nilitum la se nilitum non lang kaiteta kehelopen ponang ver kitsi kidi tinsu pupe nilitum lang chosok dun jogji arlo so tum data un e la senilitum po ante lamse pachinipon Football kapatua hin ansu se kapaprang dun thek jia phan lapen akang tuyang dengan kilidun thek jia phan akemang pen asamang bong nong kachathang club Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy ahin pen pini Langmepi Academy ingpupon Pini Langmepi patua klamalong kangpu amai paman ponsi MSc Paman Kumar Rai ahin pensi labang so academy ingpupono laso hut Karbi Anglong Morning Star Football Club Academy principal digonto teron lapen hadak rong asar ruba sar pendanglok luthan bangatum chitong dun kangpu amai along KAMS FC Academy principal digonto teron pen kaning jepon ke rong group arlo penta football kapatua hin chihung dunangji lapen akang tui angdeng anta ledunangji pu akimang pen KAMSFC Chief Advisor Mijikro
mai phu seng kan rong hang kong chun bang bikram tiron lapen ka chirap dun doan atum bor ipon no Morning Star Academy aprang ke ave Morning Star Football Club pusi paducho sitame pirthelong Morning Star Football Club pu bikok chotke lake isi level hala senior mansi paducho lasu posi football la thu ang songan kang tuyan charli dun thegi fan bulote high school do nai pusi api ke Morning Star Football Academy buda iku pondel athe ajat le nangli logo charli hindustani primary school class 1 class 2 charli le tike nangli metric toklong le lason dak thaksi la football la thutala academy long pen charli bon paka ke bulote mo senior longa aludulong le ba akang tuyang lengka le tun thekhe kadu kawe long thom kep raplia dim academy ingpu pontang lo pusi KAMSFC Academy Principal Digon Toteron Pen Ningje Pontu Halapu MSc Pawan Kumar Rai Ahin Penta KAMSFC Ahin Pen Ladak Lang Mipi Ahawar Along Ove Kimiatum Football Kapatu Ahin Thekdu Nangji Lapen Paprang Du Nangji Pu Akimang Pen Academy Nangkang Puke Principal Pen Tanglok KAMSFC Kachari Ponatu Mapan Kurmangtu Pajerlo কেনেকুৱা এটা ক্লাবৰ লগত জড়িত হ'ব পৰাকে ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত লাংমেপিত আমি আজিৰে পৰা পাইছোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা এটা কথা আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে আজিৰ পৰা আমি এই ঠাইত এনেধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল জগতৰ লগত জড়িত থকা ক্লাবৰ অংশীদাৰ আমি হৈছোঁ আমি লাংমেপি ৰাইজ ইয়াৰ লগত অংশীদাৰ হৈছোঁ মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম আমাৰ দিগন্ত তেৰণ ডাঙৰীয়াক তেখেতক মই বহুত দিনৰ পৰা গম পাইছোঁ চিনি পাওঁ আমি লগ পাওঁ যিকোনো কাৰ্যসূচীত যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত তেখেত বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ধনী ব্যক্তি CEM Tuliram Ronghang Kechoklem Chudam Ajutang Lapen Kapatu Ajutang Ahin Aning Kehang Par Pikajok Dipupen Dongkamu Kamalong ke Kemesan Patuaklam Kikim Patang Pontang Lo Lason si a constituency tin alongta Kuti Kep Atangka Patheksi Kikim Kerang Padopon Bomlo Anparta Khelo India Scheme Pensatame Hamren Kheroni Denarong Lapen Hanjang Lang Solong Kethedung Patu Aklam Kimpon Daprang Popusi Ningjepon Dipupen camera person Rosan Hanse Pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Pini prime time abir tabang ke lapan sikang tonik lo do me thak me kardong